بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كلمات إيمان، كلمات طيبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Başından kayıtalayız. La ilahe illallahu Muhammadur Resulullah. Vecede harf-i matrat. La 4 alif sözlat. İlaha 2 alif sözlat. İlaha vecede taşdid var. İllallahu Muhammadur tanvin Romenen birge koşulup ketedi, idgam olup Muhammadur Resulullah. Allah'ın Resulullamindagi alif sözlat. Resulullah bolup. Kelimat-ı şehadatta. Eşhedü en la deb yazılıp turat. Bu yerde bir okuluşunda sokunduğunun lamga joluqqanda sokunduğunundu lamdın içine kirgizemiz. Eşhedü en la ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rusuluhu. Kelimet-i tevhidde. Eşhedü en la ilahe tanvindi lamdın içine kirgiz okuyuz. Bir. Sokunduğunundu lamdın içine kirgizemiz. El özü yazılısında en la bolturat. Biroq tilge uğur kelet. Oşonduktan en la ilahe illallahu vahdahu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyi ve yumitu ve huve hayyul tanvindi o lamdın içine kirgizemiz. Hayyul la yamutu biyedihil khayru ve huve ala kulli şeyin kadir. Vallahu alem. Mesela bu şuraya geçe okup duraylı.